Mi vidimo da ovdje ne može narod da se izbori i ono što je jako bitno, nismo mi tu da nekoga samo kritikujemo. Mi imamo u okviru našeg pokreta imamo znači 12 savjeta stručnih. Znači to su savjeti za, ne znam, za političko djelovanje, za ekonomski savjet, za omladinu, za sport, za turizam, za medicinu i tako da. Znači to je 12 savjeta stručnih. Šta je cilj tih savjeta? To je cilj je da naši ljudi koji su znači u dijaspori da se uključe kroz te savjete i da stvaramo modalitete na koji način bi mogli da utičemo na vlast u Srbiji da donosi određene odluke koje bi napravile neki boljitak ekonomski, socijalni u Republici Srbiji, jel tako, i u srpskom narodu. U te savjete su sada uključeni ljudi koji su uspješni u svetu. Zamislite, naši ljudi su, recimo, oni nisu uspjeli da se ovdje realizuju ni na koji način, ali su u svetu stvorili krupne kompanije, postali su poznati advokati, znači menadžeri i tako dalje. Znači mi animiramo te ljude i ja odgovorno tvrdim da mi imamo u svetu ljude koje specijaliste sa kojima možemo u roku od 24 sata, možda 48 koliko im treba vremena da dolete da zavedemo kompletnu vlast u Srbiji. Šta to znači?